the hearings on Mahadev has been postponed itself. सो आमकां उमेद आशिल्ली ती डेट पावली की आमची केसाची हियरींग जातली म्हणून आनी CMन पासून स्टेटमेंट केल्लो सांगपाक आमची केस बरी आसा आमी जिखतले म्हणून केस पावल ना केस हियरिंगा आयली ना नॉर्मली कितें जावता सुप्रीम कोर्टान आमची केन्ना केस आहा तेन्ना पावना तेन्ना एटलिस्ट जज उबे रावतात तेन्ना वयतात तेन्ना भितर आमकां अर्जन्सी आहा जाल्यार आमी मेन्शन करतात टू द बेंच Your Lordship, this matter is listed, this is urgent, not come up, please give a fixed date म्हणटात आमी रिक्वेस्ट करतात आनी कोर्ट कन्सिडर करून कितले पाटी आमकां डेट दिता ऑर आमी सांगतात this is a matter of importance for Goa and therefore we need a fixed date बेश्टी पोस्टपोन जाली म्हणल्यार तुका आतां आमी नेणात केन्ना येतली म्हणल्यार एश कोन इट वील गो इन कोल्ड स्टोरेज सो this is the first thing which the government of Goa failed to do was to get a clear date by mentioning before the court. We can't be happy about it. So I think there's a lapse on the part of the government of Goa not to get a clear date. Second, आमची केस बरी आसा जाल्यार आमकां हें आसपा जाय की बेगीन केस हियरींग जावपाक आनी जिखपाक बेश्टी लोकांक सांगलें म्हूण आमची बरी केस आहा म्हूण आनी येतली आतां आमी जिखतले आनी मागीर लास्ट त्या दिसा केस येना आनी मागीर बेश्टी I don't use the word postpone jata. There is nothing further after that. It will come up as per its turn. So I think that second part of it is that this is completely false hopes and zero result. Now come back to our Goa situation. आमगे कमिटी काडली एकू मिटींग जाली आमची तेजे उपरांत कांय ना फॉलो अप ना कांय ना एटलिस्ट इन दॅट मिटींग सगळ्यांक तुमी आमकां MLA पासून आमचे कमिटी करून आमची डिमांड केला तो मिटींग जाल्ली उपरांत कांय जालें ना कित्याक ते आमी कमिटीक एटलिस्ट कळटलें कितें जालां सग स्टॅटिस्टिक्स आहा ते तूं म्हणटा तुगे मटेरियल आहा कितें मटेरियल आहा सगळ्यांक कळटलें कित्याक त्या दिसा आमी पयली मिटींग केल्ली तेन्ना तुमचें कांय मॅटर कांय नाशिल्लें आनी हांवें दाखयलें थिंगा की आमी ते अवॉर्डान बरयलें दॅट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हॅज नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथींग टू जस्टिफाय दीस सो देरफॉर आतां आनी कितें झगडले थिंगा सुप्रीम कोर्टान वेन यू डोंट हॅव दीस मटिरियल नेक्स्ट एस्पेक्ट डिमांड आसा तो टायगर रिजर्व करपाक आमी म्हणलां टायगर रिजर्व नोटिफाय केल्यार आमकां बरें पडटलें कित्याक बरें पडलो दॅट वील ऑल्सो हेल्प अस इन द कॉज ऑफ मादे आतां तुमी नोटिफाय केलो ना वयल्यान हायकोर्टान जजमेंट दिले तेन्ना अपील घायला सुप्रीम कोर्टान आनी आयज पासून नोटिफाय केलो ना So I don't know. This is that this kind of statements being made that आमगे बरी केस आहा ती I don't think that I'm going to see the light of the day. कांय जाचना. We need action. We need a decision before the next Lok Sabha elections. Then we will know where we stand. It's not being postponed like this. Sometimes it may be also a strategy to make sure that the case doesn't come. And finally we may have the case going on beyond Lok Sabha election. So the government is serious and the government really wants to have it. They can even make an application now and mention the matter and get the matter on board. It may not happen in December, they may say keep it in January, but at least some hearings and it concludes then we'll know where we'll stand. Can we say the government is not at all serious in all these matters? I feel that the way the government is taking the matter is taking it very lightly. Probably it doesn't want to see the reflection in the mirror that case pede जातले and तेजी ऑर्डर येतले म्हणून so I think that this is simply to dodge and we may not even get a happy result at the end of the day.